Good morning, Guwahati mayam. Weather se sumai sum nong chuna nong thi mangna leire. Nungsa ga amta sadre. Nungai yamna. Nong churaga su sangoi lei mayam Guwahati da. Sini Aigi sangoi phi phobagi sangoi ai do. Se khoi sangoi ni. Guwahati sangoi hai tare si. Sini mayam phi phobi se jo manung da ta. Sina son hingom. Sing yam nungai. Aigi jenam chi chu khara khara jing nungai khatle. Sidi yadre si pudina di hawatle. Sini aloe vera so khang chau chau khatlam me. Nga ju ma sai na lauri nga jon ba. Ma sai di nga. Ma sai na lau ga ni si ga. Ma cycle da nga chapu do to ga ki ga nga jon ba chatli. Bazar lage mas nga pambra hai ni nga mathau tabra se sini se mayam khazabani nong chura su weather se nungsa sa de jubi ga se jong kam pale Guwahati weather nong chui. Hello mayam jam nungaiba numit ni hai tare ai mayam da share tor ke si u se ina kang hidra haina pakhat ki bodo hari ma se si gedra hingedra haina khan ki bodo ado hinge hojik nong chu bodo ma ki matun si thokle u pambi se kaino ni khoi sitaphal do aina si mapong hongna tha ki bodo pura ikang kang bodo si bu kai ne ga ma ki stem si di green oil le ki bodo ado hojik ti ma ki sprout adi du anoba matun thokle du mayam e hinge Rigi harana share taurini mayam da. Du se loi pudamak se maton chong khatle ni anu nu ba maton ni mayam si se. Se uda maton chong khatle si ei phajanang utke ko do si se. Jong ko se jo. Sini se ma se hingani si rồi maton si chong thare. Matun chong khatle si se adu ne si pambi se ina jamna harau re siga sumai to na ka mak se si ne ina mak se sigadra kai dogadra ina maphan se sondagi khongdorak pani son siga leiram bani hana do dugagi ina asiga porak pani ba mi de to honna to mafam se sonda sonda pipeline cha khara bani na se wall manak to toram bani duga siga pore ina dugadi ekdam kang harabani si se sumai thorakani na thajarudabani mujiti haraure masapur maktane sumai masapur makta maton chong khalle si se yam haraure aduga loina na ne si mudu do sini si su loi maton chong khalle na to sina pana ni mayam ti do si se tu pana se haure hinge pana se si su pana pambi ni ba hadi ne masa thudiga tawhibani do sina du pana se Macit khitang na ni si su mayam oi han ge taurini da si ani si ina ne jam haurani haina ne porokhi ba do ani mak se si harabani si garaga su du se mayon chongkhatle ba du matun du si se matun chongkhatle si ani si su to si se to ai pana su hinge sinane jende mangobi do ni jendam si su mana se pakhatle pi am ba dok sung wang khatle chaw khatle to nai na mayam da sung se trei ni ai rose na honge se ilisani se mi se taure ilisa se लखनऊ से दिल्ली से काठमांडू से यहाँ पर आता है ilisa ani lei do बहुत राउंडिंग घूर के आता है काठमांडू से हैदराबाद से शमशान घाट akhoi singa se lei ri ni mayam akhoi jinga ni ilisa akhoi mitei gi semba ga moga mana de si akhoi mitei na sang na semba ni lisa semba jing mai ma khajai sai tu so hai lei de lo ko machu se ji do kamai to हां दीदी वीडियो बनाइए वीडियो कैसा पीस काट रहे देखिएगा हाँ ठीक है आज मैं भी किया मतलब आपके तीन आज तीन आज तो बहुत बिका होगा
बेचे आज में हाँ आज होगा तो आज भी का हाँ आज 10वीं है। हाँ 10वीं इसलिए सब लोग इलिश का इलिश के रेट नहीं कम है का कि सबका फ्यूज हो आज गया तो और भी ज्यादा करा दिया शायद ऐसा नॉर्मल डेज में कितना अन्य आएगा ना तो 1000 हम लोग बेचते हैं आज थोड़ी ज्यादा है क्या बोले आज तो 1900 बाप रे 1 2 3 4 5 एक आपका झोपड़ी से आता है क्या? डोगरी का था वो लाल लाल रहता है ना टेस्ट कम रहता है झोपड़ी का हरदम नहीं निकलता, फ्लाट होता है तो निकलता है। तो 60 रुपया। हाँ 700 तो उसमें सेंट नहीं है। ये कहाँ का इलिश है अगरतला सा है कहाँ से लाया अगरतला सा है अगरतला झोपड़ी वाला तो ठंडा का मौसम में आता है हाँ सर। ठंडा में ज्यादा गिरता है वो माल अभी बंद हो गया है ꯉꯁꯤ इसका ꯗꯤꯟꯁꯦ बाकी लाल लाल ꯌꯥꯝ चमक ꯇꯥꯡꯉꯦ हाँ। 1900 ꯂꯧꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒꯨꯋꯥꯍꯥꯇꯤꯗ 1900 ꯑꯒꯔꯇꯂꯥꯗꯩꯅꯦ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯤꯒ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯄꯨꯝ ꯑꯅꯤ ꯂꯧꯔꯦ ꯀꯤꯂꯣ ꯆꯥꯎꯋꯤ ꯄꯤꯁ ꯃꯣꯏ ꯕꯔꯞꯇ ꯊꯝꯃꯟꯅ ꯃꯅꯝ ꯂꯣꯏ ꯆꯠꯂꯝꯃꯅꯤ सीना चावल समंदर के बीच इलिश आता है ना? समुद्र का आता है वो चुन सकती है काम नहीं है ब्रह्मपुत्र इलिश बोलते हैं ना बर्फ का थोड़ा अच्छा लगेगा समुद्र का अच्छा नहीं लगता नीमक नीमक लगता है और नमक। उसी से सूखा मछली बनाते हैं शायद ना 17 पीस हाँ हो जाएगा बताइए ये उसका वो जो पूछी से तो काट दीजिए थोड़ा और लंबा हो गया हाँ एक पीस और निकाल दे। हाँ हाँ और एक पीस निकाल दो बड़ा 1.5 किलो का लेने से ना हाँ। 4 पीस निकालने से 10 पीस निकलता है। हाँ, वही इसलिए आप मीडियम साइज वाला बोल दिया था। हाँ दाम दाम भी आपका आदमी ज्यादा होने से इलिश छोटा साइज एक साथ में दो किलो लेना ये तभी दो ना पीस निकलेगा। दो मछली में ये कितना 18 पीस इलिश फजरी ममुंग से ख्वाइदगी पांबा ngaani si se ngasi dasami ni na koi nga chana bagi leire do saturday ni chadre hing oina charani akhoigi yamna nungsiba mi ga punna chamina dorobani sen gadi kai haini ngasi na khwaidai tange ilasa पहला आदमी बोल के वो सामने वाला सब क्या है so nasu ilisa ngata nga digo dasami numit nga don se ilisa na khwaidai highest yon khare khusula hai si porom hai do ni si se jam hodre wa si ilisa ni nge packing to na jole रियल पता कोई दिसू गई ki papa ro Noi tu pitokani. Ha. Noi pitokani. Aduga tu noi kari kari aduga noi YouTubers koina logani. moi papa the pitho ma si ra hai ba mama na adu ni ma na hai noi si pitho ko ni rồi bai angka mo la o ko sunday sunday da taure moi पंजाब चकदा मिले या तो पोत खिंगदब लेगा खबर का चोबर ma ni si so bai traffic jam da chal bye 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 bye